Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Алам Кабар каналыбыздын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Ордо Улуу шаарынан жагымдуу ысык салам айтабыз. Бүгүн 2023 жылдын 23 июл күнү болуп калды, апта күнгө жекшемби. Сиздерге бул чыгарылышта мына ушул унаа базарындагы Матис, Тико, Лабо унааларын бул чыгарылышта көрсөтөбүз. Андыктан баарыңыздар колдоо иретине бир лайк менен кирип келиңиздер. Биздин каналга катталбасаңыздар, сөз түрдө катталып койсоңуздар, буюрса биз сиздерге колубуздан келишинче жакшы кызыктуу чыгарылыштарды көрсөтүп билип берип турабыз. Анда эмесе биз буюрса бисмилла деп ишибизди баштап алдык. Баасы бар унааларды көрсөтөбүз. Эми арылатып Тиколорду да тартабыз. Маш Тикодан баштайлычы. Баасы бар экен, маалымат кагазы жок экен. Тугандар, биздин канал аркылуу өзүңүздүн кандайдыр нерсе буюмуңуздар болобу, эмне болот, биздин мына ушул астагы номерлер аркылуу байланышып, биздин канал аркылуу өзүңүздөрдүн буюмуңуздарды жардама кылдырсаңыздар болот. Жардама боюнча биз кызматтабыз. Мына ушул ак Тикону көрсөтөйүнчү. Бул ак Тиконун жылы 97 дейт. Байланыш номерин көрүп турасыздар мынакей. Ак Тико. Анжанда мына ушул кызыл Тикону көрсөтөйүн. Бул кызыл Тиконун баасы мынакей 300 000 сом дейт го, машалла. Байланыш номерин көрүп турасыздар, 97 дейт. 300 000 сом дейт. Атчы экен. Коробка механика. Ички салон жагы. Электропакеттер. Сизден бака? 300 000. Балондор жаңы дейт. Машина даяр. Машина каяктан келди ака өзү? Жалал Абадтабы? Жакшы. Болду, соодаңызды берсин. Мына машина кимден экен ака? Баасын билбедиңизби? 200 000. 200 000 дейт, ак Тико. Жылы 97. Договорный деп жазып коюптур, 51 менен 78 0079 деген несин байланыш номер, расход 5-6. Тиколор 08 болот, билесиздер. Бул да мына ушундай электропакеттерди. Руль гидравлика. Арча. Көрөбүз. Биз алдыга карай жылы берели. Мына ушул Тикону тартабыз эми. Бул Тиконун жылы 97 0755 менен 63 43 13 деген. Bunun bağısı kaç aga? Ha, baksana. Bağısı? 90 bin. 90 bin bak. 90 bin. 90 bin. Tikolardı matizleri daha koştuğuz buyursa. 90 deyt aga. Yakacılavuz. Aga sizlik kança Tiko? 130. 130. Motor жагы. Движатель менен тартайлы десек, эми күн аябай катуу берип атат. Ал Bluetooth менен иштеп баягындай телефонго көп нагрузка келип калат, ошого ошондой болуп калды мына. Байланыш номерлери Тиконун. Биякта дагы бир Тико бар екен, мына канча екен бул эми? Баасы канча екен ака баасы? 120? 120 миң дейт. Мына 95-жылы чыгарылган байланыш номерлери. Колго тияр баасы канча эми ака? Тоголок 100. Тоголок 100га бересиз. Только айдайт, иши жок. Балондор жаңы экен, мына жаландар көрүңүздөр. Жаңы дейт. 100га берип берем дейт. Номерлерди көрдүңүздөр. Чалып байланышабыз. Болду ака, базарыңыз берсин. Алам Кабар деген. Көрөсүз эртең буюрса.
Oldu. No. Koreya ekan da. Koreya 2005 tug'anlar 08 55 menen 31 00 02 degan esi nomeri. İçki salon коробка avtomat ekan. Kojniy salonlarda. Koyulma diskalarda ekan. Matiz 3 qancha Matiz 3? 2006-yıl çıkarılgan. Baylanış numaralarini ko'rib turasizlarmi? Pauza qilib turib ko'ramiz. Коробка avtomat ekan. Bahosi qancha dedingiz? 370 ha. Qayoqda turgan mashina? O'shda. Qilchi ishlari yo'q. Vardı yaxshi, qilchi ishi yo'q bo'lsa. Qilchi ishi yo'q. Ko'ramiz. Matiz 3 tug'anlar. Bo'ldi, savdangizni bersin. Bizga qiziqsaq, Nolzada daha bir Matiz turadi. Bu Matiz 2004 73 milyon 80 63 31 degan esi nomeri Koreys. Qo'lga tiyar bahosi qancha taqsir? 330 ming. Qilchi ishi yo'q ha? Yo'q. Qilchi ishi yo'q. Qilchi ishi yo'q. Ko'ramiz tug'anlar. Hava sizniki qancha bulda Koreya? So'raymiz, nima O'zbekiston bir avion bu. Ha 2008 ekan ha. 330 ming deydi. Avioni 1 deydi, ne baylanish nomerlari. Motor jag'i. Машина qilchi ishi yo'q ha? Hech qanaqa bez вложения. Без вложения. Только jarasiz benzin. O'zbekiston. Bu yoqdagi Qaysi kanal bu? Olam xabar degan ha. Коробка mexanika. Mana Koreys ekan naq. 2004-yıl chiqarilgan 0555 men 31 00 02 degan esi nomeri. Mana yoqda. Kumush tushdi. Sizda aka? Qancha ekan bahosi? 250 mi? 2006 deydi. 52 milyon 15 50 15. Коробка avtomat ekan ha? Коробка avtomat. Коробка avtomat Matiz. Matiz 3 qancha aka? 2008. Ha. 400. Koreys. Коробка avtomat. Ha, bo'ldi buyursa sotamiz. Diskalar. Qo'yilma diskalar mana ekan. Ko'ramiz. Biz bu yoqqa zillayapti. O siz qancha bu? 300 ming. Matiz 2 O'zbekiston tug'anlar. 300 ming deydi. Коробка mexanika. Ma'lumot qog'ozi pochta o'lchi. 2005-yil chiqarilgan bunga. Nomeringiz ko'rinmay qolib turgan. Mana 56 milyon 39 33 63 degan esi nomeri. Üç sizden mi lan? Qancha bahosi aka? 330. Boloricha. Jaqini. 2008 tug'anlar. Baylanish nomerini pauza qilib turib ko'ramiz. Коробка mexanika. Prostoy ekan ha? Motor jak, коробка yaxshilar, qilchishi yo'q. Yaxshi bo'lsa. Nima ko'ramiz. Mashina qayoqda yurgan aka? Hozir vaqtda. Ha, yaqinda kelib turadi. Bo'ldi aka. Savdangizni bersin. Boğaz var, esi var onun arqatamiz.
Matiz 3'ü daha ko'raylik. Matiz 3. 2005 yılı. Baylanışını ben ko'rib turasizlar. Boğaz qancha? 330. Korobka mexanika. Ko'rasiz. İçinde muzika var ekan. Qaysi Matiz kimdan ekan aka? Nasıl turgan Matiz sizlardanmi? İçinde haysi. Bo'ldi. Boğaz qancha aka? 240 ming kemi var. O'zbekiston tug'anlar. 240 ming kemi var dedi. Hozirda qizil Matiz turadi. Shuni ko'raylik. Matiz 2007'de elektropaket hidravlika var 73 milyon 18 48. Qancha dediniz lan? 260. Korobka mexanika. 260. Baştan qilchi ishi yo'qmi? Yaxshi, ha? Hado'yjani yaxshi. 2007 ekan, o, to'g'ri. 2007 deydi. Yaxshi. Sodasini bersindeyiz ana. Va qizlayilsa. Matizlar. Demi? Labolar tartamiz. Labo. Bağısı var labolar tartamiz bo'lsa. Yem süleşeyleyim tartkanı geldi. Kança bağısı? 650. Bayağı efirli de. 650. Buna 2019 deydi. Baylanış nömerlerini tavuz akılağız. Bunlar gaz ha? Gaz. 650. Artsan görüp duraslar. $650. Oldu, soğudanız versin. Aka sizlik kança? Ne oldu? Kança bağısı? 680. 2018 deydi. Sveci deydi. Isıqta qiyinchilik yo'qmi? Ko'la-ko'lang. Ama. Kun oyga qattiq berib o'tadi. Eski salon jag'i. Dirijatil yo'q, qo'lda tortib turganlar. Sebep degende kun oyga qattiq o'sib, dirijatilni qarmagani mumkinchilik bo'lmaydi. Qancha aka oningiz? Bo'lar basını aytыңыз. 300. Жақыны. Zızı deydi. Karaskoy nomer. 97. Baylanış numarını görüp turasizlar. 2 baylanış numeri var ekan. Ha? Jo'q, ham issiqda ko'rtasiz aka. Telefonlar ham otilib ketayin deb o'tadi. Motor jog'i yaxshilar? Ar jog'i yaxshi. Tutib deydi. Yaxshi. Bo'ldi aka, sodangizni bersin. Sodangizni bersin. Bunun bahası qancha ekan? Bahası qancha bahası? 270. 270 deydi ha? 91 mı? Benzin 250. 90 bilen 02 30 90. 999 bundan. 250 deydi. Matizlerdi görüyoruz. Bağısı var Matiz. Bunun bağısı kaç ekan akalar? Bağısı? 250. 250. 94. yılı çıkarılgan ekan. Boluş 250. Alam degen. Alam kabar degen. 04 region.
Ko'ramiz. Bu yoqda daha bir labo bor ekan. Bu labo 94-yilda chiqarilgan ekan. Bu da benzin, байланыш numerini ko'rib turasizlar. Buni qancha so'rayapti? Buni qancha dedi bu bilmadingizmi aka? 250 kemi var. 250 kemi var dedi. Siznikichi? 420 dedi. 2013. Bu da gaz var mı? Gaz to'ka. Ha, to'rga gaz, 51 bilan 200, 400 degan narsa. Motor ходовой jag'i yaxshi bo'lsa, korobka. Ko'ramiz. Artjag'ini ko'ramiz, shuni javob qo'ydik. Klimat servis deydi. Konditsioner. Bo'ldi, taqsir bozoringizda bo'lsin. Matizlerden dın жағына kelaylikchi. Aka, Matiz'in bahasını aytpaysizmi? Ya, nemenin? Labon bahasını. Qanchada olib turib bilmadingizmi? Matiz'de yer. Bunun bahası qancha dedingiz taqsir boya? Bahasını qancha dedingiz? Sizniki qaysi? Ko'k qancha bu bahası? 470. 2014 mü? 14 gaz. Tuğanlar байланыш numerini ko'rib turasizlar. Bas var, unalar tartamiz, es var, unalar da tartamiz bunlar. Elektropaket versa. Коробка mexanika. Yaxshi, biz aldaga qaraychilaylik. Hozirda daha bir labo turadi. Bahası qancha aka, bahası? 600. 2015 deydi. Tuğanlar iki байланыш numeri var ekan, 600 deydi. Pagoda berib o'tadi. Kun qattiq berib o'tadi kun. Men bu da bir Xudoydan bergan kuni. Issiqdi, sovuqdi, ham shukr keltirib juraylar. Hozirda Matiz yurib turadi, labo. Yesi. Sıraylıca. Bahası qancha? Taqsir. Bahası qancha aka? 650. Tuvatqan ekan, ey Allah, o'zing kechir. Tinchini olib qo'ydik da. 2018 bunaqa. Ko'rib turasizlar. Байланыш numerlarini ko'rdingizlar, ham aqirin jamon ko'rinmay ketib qolaylar. Telefon chuqlayotganday bo'ldi negisi. Bunun bahasını bayağı qancha dedingizlar aka? Yem tortamiz. 420. Nega? 2011 benzin. Жақыны qancha aka bo'lar bahası? Bir qiziqqanlarga aytpaysizmi? 400 ha, bo'lishi. Boshdan motor jag'i yaxshi, korobka jag'i. Yaxshi deydi. Bo'ldi aka, bozoringizda bo'lsin. Hozirda daha bir samasval labo turadi. Bahasını qancha dediniz aka boya? 450. Yemi tartib yurasiz, va efirli da. 99 buna aka. Samasval. Kanal ekan. Olam xabar degan. So'raymiz, hozirda labo chiqib ketdi. Qanchaga sotildi? Qancha deyapsiz? 290 uchrashib qo'yinglar, qoldi telefon. 290 bo'lishi. Bo'lishi mana 360 ming bo'lyaptir. Байланыш numerini ko'rib turasizlar. Qanchaga keldi aka bahasi? Ertaman 310 ga kelgan bermayman. 310 ga keldi, bermadingiz. Korobka jag'i yaxshi, motor jag'i yaxshi. Mayjavda, to'g'risini aytish kerak. To'g'ri aytasiz aka. Bo'ldi. Mana aka, tuğanlar. Shunday ochiqni aytib sotgan. Negiz yaxshi. Ko'ramiz. Mana aka, tuğanlar. Noshintib. Bunchalik sayaqdan kelib qoldi. O'rsa biz bilan birga bo'lib turingizlar.
Сіздерге алдыда да жақсы қызматтарыңыз болады иншалла. Қолдауда болып тұрыңыздар.